Jawjawaya mapulat na makajina na sulevat. Saka tutswa kajamanaman aurita supina kainwa tsamas imazaitua kurintu a tevri. Imazaitua rusa suratan, imazaitua tapuru katu sepata karan, patu tapuru katu pito karan. 哥林多后书2章14节到17节。Lakwa karwai toa tsamas. Children naman pararaut ni maju. Paki jajaran tay Krisito. Kizengar toa kina tamakayanan toa ta ala ati satan. Tsamas paki pusensensengan ta nuamen. Toa paskelang toa patarati Krisito pasainu to na zuwanga. Maro pasapuring-ringet toa saruman. Toa kumali ay te ayaw toa mapas-ili-ili nga tsaw-tsaw katoa pasa uri-urip tsaw-tsaw. Namasan sinipagaw-gaw amen toa tsamas ni Krisito saruman. No pitoa pasa uri-urip tsaw-tsaw. Namasan si patsaya saruman. Sa patsayan niya maju. No pitoa mapasa-ili-ili nga tsaw-tsaw. Namasan si kavalut saruman. Sa kavalutan niya maju. Patara aichu aki mana tima makaya samavulit. Ini kamen namaya tuazwa turuvu tsaw-tsaw. Maro pavuli-vuli toa kai noa tsamas. Kemasi warung amen temau sikir i te ayaw toa tsamas. Singkaulan noa tsamas. Na kitewe langa te Krisito. Aichu kai noa tsamas. Tutsua kajam naman sinipu patarwan tanuken做基督的俘虏。在今天的经文中，保罗以当时军队凯旋的图像来形容耶稣的胜利，并自称他是基督凯旋队伍的俘虏。当时凯旋的队伍中，跟在俘虏后面的是祭司，而队伍最后便是得胜的大将军。祭司焚香散发的馨香气味，对凯旋者而言是胜利的香气。但被俘虏的人闻来，却是象征死亡的臭气。保罗以此来说明他和众信徒如何带着基督的香气。保罗在哥林多教会的侍奉似乎遇到挫败，他却以做基督奴仆的身份为荣。他说：“谁能担当这重大的任务呢？” Pataraichu aki manatima amakaya samavulit。把什么了讲一点。事实上，若不是上帝赋予能力，没有人能够胜任。Nuika mahasiswa toa katepitsuran sinipagaw-gaw sinipaway no ta tsamas. Nekanuri makaya tamakaya. Saka ti Paulo pasamara bangatan toa maraka sija imazay Korinto tayaw. Ini kami namaya tuazwa turuvu tsaw-tsaw. Maro pavuli-vuli toa kai no tsamas. Kemasibarung amen temau cikir i te ayaw toa tsamas. Singkaulan no tsamas. Kita velanga tay Krisito. Ayaya pasamaraw tanutina mapulat. Saka latinana kemelang. 作为基督的俘虏是那样。Saka namakai tinana. Mahasiswa toa mana kinatamakayanan ni Krisito. Sakana tamakaya tinautan imazay toa ta parutan ayakana pasamaraw. Saka tutswa ka jaman-jaman sinipakin menemikian ukem. 在侍奉上经历失败或挫折的时候，我如何面对？在我的侍奉中，是否有散发出基督的香气？Imazay toa kusikipu sensengan kiskaul toa sensengan no ta tsama tayaw. Aki izwa sucinalewatan toa
那十分送段失败的要段的挫折kita namatay no kitsubungan to'y siya namatuso at munday tayaw ay siya kuki skaulan tayaw akina izwa na salurum tayaw saka namakaitina na masizwa te Krisito namakaya izwa saluman tayaw saka tuso ka daman latina na pulingalingaw kemudian tuaman na sinipakinim na metianutin ayakan na pasamaraw saka kainuri 亲爱的主，你是得胜的君王，我是你的俘虏。谢谢你使我得以加入凯旋的行列，在世人与罪恶的权势上夸口你的胜利。求你使我能散发馨香之气，使人能从我身上认识你是复活的主基督。Mali-mali ania cemas. Namana makaya na masijwa tuamana su pas iling tayaw saka nama kaya menangotan kijenger toa sukina tamakayanan toa ala ati satan sakana makaya menana masizwa toa na sikipu sensengan tayaw pasa puling-linge toa saruman ayayasuna pasamaraw tianamen saka nama kaya menangotan nana kemedang Kijajaran tianusum saka nama kaya menanai kemelan tianusunanya semas saka mali-mali ayakana inuli pakata sungadam di Yesus Kristo amen mali-mali tutso ka jaman nama kaya tinana misa selang sumupu kila roy to kaino semas saka nuizo idi kana malungwa aku sini pasamaraw lamunana paje katanga saka latinana Sulewaliwat tutsa tiakin edawan taja 平安